ufana nesikhali esandleni semgcobi. Hallelujah. Lonaye usuka kusisekile. Amen. Because usuke understand ukuthi tikhona into lemina ngihlulekile kudenda. But ngalesikhali lenginaso la endlini. Tikhona into lengingadenda ngalesikhali. Usuke understand ukuthi la mina ngifike ngashayisa khona. Ngalesikhali lenisuke nginaso la endlini. Sitawuhamba sona singashayisi la ngishayise khona siqhubeke sidlule. La mina bengifisa ukudlula khona but ngenxa yetimo endleleni ngahluleka. Manje uma nginawe la endlini ngisuke nginesikhali lenethemba lokuthi ngawe ngidohlula, ngawe ngidonqoba, kunetinto lemntantishaya ngawe, kunetinto lemntantizuza ngawe, kunetinto lemntantithola ngawe. Because uma nginawe kukhulisa ngalamanye amagama ngisuke ngilela sikhali. Kuthi makujikijela uhambe phambili ngempilo, makujikijela uhambe uyoqoba, lokhu nekuhlulekile kunqoba. But iyuthi namuhla uthi nawuyijikijela iphinde ibuye igwaze wena loyijikijelayo. So didekile kuthi umama umntwana awusathi nawo nababita iparents esikoleni babita iparents meeting kufuna nawo attend ngoba nawo ngoba abantwana ekhaya bakujijelile basihamba ukufunza wena wadayivhetha waphuma ngendlela takho. Uma ekhaya bakujijela bathi hamba uyofunza hamba uyofunza. Uma ekhaya bakujijela bathi hamba college because they understand ukuthi kunetinto lesifuna ukuthi inqoba ngawe, kunetitha lesifuna ukuthi shaya ngawe. Listen, iBhayibheli wena ufana nesikhali. Uma sirelease ekhaya ekseni sithambe esikolweni, sisuke sathi ukuthi ubuya sewune-knowledge ne-understanding. Uma sirelease ekhaya sisihambe college yofunza, sisuke si-understand ukuthi ubuya sewune-understanding ne-knowledge lengcono kudlathile batali bakho. Kunebatali labasacrifice-ayo for bantwana babo. Mntana kanalutho kanamali but because wena u-understand ukuthi esikolweni athatha imali encane lekhona ayinikete wena ukuthi hamba mntwana wami esikoleni uye kufunza wendleleni uyadayivhetha uye kufunza. Awusiso sikhali baba wena njalo. Kunetikhali nawusijikijela sihambe siyohlaba koDurban. Kunesikhali nawusijikijela sihambe siyohlaba ko-Eastern Cape. Kunesikhali nawusijikijela sihambe siyoshaya ama-province. Sihambe siyoshaya amave. But wena kunesikhali nawusijikijela siphinde siwakhona kuyayotethu futhi. Ujike ubanga mthwalo futhi kithi. Simo sasekhaya uyasibona ukuthi sinjani. But uphinde ugijime futhi ulethe mthwalo la ekhaya. But simo ubona ukuthi sinjani. But thina masikusenda sisihamba sikusenda ngebelief yokuthi uzohamba uyashaya disadethu, uzohamba uyobona lethi nesihlini wena, uzohamba uyofinyelela nathi nebatali bakho sihlulekile kufinyelela khona. But wena uphinde udlule kithi batali bakho futhi. Hallelujah. Uyathi ukuhluma labasha uthole ngake imali kude ayikho but because ufuna usinawe ufayina labanye abantwana azame ngakonke losemandleni athatha imali yesikwa ayinikele wena ukuthi hamba mntanami uyofunza kuze kusasa ukuguqula simo sala ekhaya. Hamba mntanami uyofunza kuze kusasa ukhona ukuthi impela ungabe inhlekise ebantwini. Angisho ukuthi ngifunda kuphela lesitophumelela ngayo but ukufunza kwenta ube ne-knowledge, kufunza kwenta ube ne-better understanding yetinto. Ungafani nathi isibatali bakho sihlulekile kufinyelela somewhere, wena usasemntwana ungafinyelela somewhere. Hallelujah. Namhla yiday ilanga lenu celebrate abusha bakho ukuthi usasemntwana, enjoy abantwana, udlale njengemntwana. Ungathi umntwana but udlala njengabantu abadala. Dlala njengemntwana because umntwana. Hallelujah. Nomntwana banemntwana. Bantwana bami nikhona. Nomntwana banemntwana. Singadideki ngabe besifuna ukuthi siyakubingelela sithini. Ngoba services kusomntwana noma ngabe sowuyini. Mawumntwana banomntwana bafana bami. Mabathumela esikoleni hamba niyofunza. Hlukanani nawo kwelokuyilo kukhona. Injongo yokuthumela lapha esikolweni unokuthi ufunza uye ku-computer nalabanye abantwana. Fika esikoleni u-computer ukhombise inhlakanipho yakho. Ungafika esikoleni unake into lekungafuneki unaketona. Kusasa uyalimala uyabuye uyakhala sosola abantu ubona impilo lengekho fair, impilo lengekho right. Ngoba usuke wangena kwetilo lebe kungafuneki ungene kulo. Bekufuna ngabe ngishayela kanga abantu ngishayela. Hallelujah. So ngalawa magama abantwana bami ngithi happy day. Understand nangamavi. Mahubo 127 verse 4 umntwana ufana nesikhali.
emaqedeni semncube nina ndikhante ethu nina uma sibuke ningesibuke umuntu esitoncoba ngaye uma sibuke ningesibuke umuntu otogijima andlule lathi nesifike khona kanti sibuke nina njengebantu abatasingcobela kusasa egameni likaJesu haleluya phindze ngithi nakubobabe siyabonga kakhulu babezulu mhlabeleli siyabonga kakhulu ngiyakhumbula Mr Zulu ngimade ngingamandi haleluya bathi namhlanje sesidibene la egameni likaJesu ngemusa kaNkulunkulu asifunze ngithandazelana bobabe babesibuye asithandazelaneni egameni likaJesu amen asithandazelaneni sivusaneni usinoma usekhaya ufika umthandazo ukhumbule ukuthi kunababesibani uke nje umbeke la egameni likaJesu amen siyabonga kakhulu sishayele make manzini intandla make manzini ngoba sinathuka make manzini ngicela usukume manje ngicela simshayele intandla bazalwane ngicela usukume make manzini ngicela usukume ngiyasibona lesibonela ngithi langa labo babe namuhla ngithi siyabonga kakhulu babemanzini kuta namuhla ukuhlanganyela nathi egameni lenkosi livele nawo ukhululekile egameni likaJesu ngokuta kwakho lana namuhla ngithi uNkulunkulu akakwendele musa egameni likaJesu amen